Tikilangjun lem salong ningkan esek amai mati EGM amai padoponsi kidam tanga porahut bangso lem salong kiklem kidam pona puthak ka chethan pon lapen kiklem pon je puthak sidami chingki chethan pon kidam tang chiti ni phai kri siarni korkanthi constituency ka parlo Tikilangjun cooperative lem salong annual general meeting amai padoponlo Tikilangjun Lems Chairman Amorjit Ingti Kicharipon Bangso EGM Amailong Secretary Amorjit Tisohin Pensi Mai ke phalam the thanpon EGM Amailong Observer Aman Ben SO Tarjen Hanse Chitong Dutsi Langchari Padoponlo Lapen Lems Kalana Pami Pen ke paching thur ponje puthak bidisore pitekang Dami tung Tikilangjun cooperative long kecipai kedam tang kami non kedokong management community bagian dia tu elang itu bakal kita klaim saja dia tu kedampang budget long campaign jenak translation sekali kacung panggung lo tapi ante non kewang jilang long sitame non kedokong management community itu makan nangkon lagi itu society akan hidung isi puluk-puluk Sitame ke dojia pang lang itu mata ponsel kelang gilang itu nomdai anjir pang sitame non ke bom bidu tu ini mangkon Bangso EGM along Lem Secretary Amorjit Tisohin Pensi kedamtang surihini ra inkora hinina pen surihini ra inkora ke thom aning kanang bo ki claim kedam pona puthak kachetong dun shareholders atumangno thanpon Lapen ki wangji surihini ra inkora ke thom pen surihini ra inkora pli aningkan bangso lems penajok ki claim ki dam ponji puthak setami chingki chethan pon anparta bangso lems along ra pen ki langchari dunji aphan internal auditor banghini aphan ingwai ponsi bangso EGM amai pachun pon observer হিসাবে MS টাইমতে আহি কাগজটো লিখিলোঁ আৰু সকলো কাৰ্য এজ পাৰ ল' মতে চলিছে আৰু মই এইটো লিখিছোঁ ভেলিড হৈ গৈছে মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ বৰ্তমানলৈ ক'বলগীয়া ভালেই থাকিব এজ পাৰ ল' মতে হৈছে এইটো Dongmukak pen sem singing ti Karbeng Long Life